eyodwa, uthisha oyedwa, incwadi eyodwa, ipeni elilodwa lingawushintsha umhlaba. Njengoba sesiyivala inyanga yentsha ku-2019, sivula uhlelo lwethu kusihlwa ngalamazwi omunye umholi wentsha uMalala Yousafzai wasePakistan, naye wahlaba umxhwele abantu bonke emhlabeni jikelele ngokulwela imfundo namalungelo abesifazane. Sithi sengathi abantu abasha bangaqhubeka nokuba phambili kulweleni imfundo engcono, ngisho namathuba angcono. Khumbul'ekhaya kanti lena Khumbul'ekhaya. Uma wathi ufuna ukumukisa kubabakho uyakufuna, wathi kodwa ngicela ungangibuza ukuthi yini eyasihlukanisa thina leyo ayifuni wena, sengiyezwa kuma. Hey, jwale ke ipotsa hore mantwa hare o no ntse ba ibile o no sanghana yena o na o tsebella ona ntibella kae. Velaphi Chabalala wasethemba eHammanskraal unesifiso sokuhlangana nobaba wakhe noma umndeni wakhe angawazi. Asizibonele udaba lwakhe ngokugcwele. Mina igama lami uVelaphi Lazarus Chabalala, ohlala eHammanskraal. Ngibhalele kaKhumbul'ekhaya ukuthi bangifunise ubaba okungifinias ngidi owayesebenza eAuckland Park, la wadibana nomama khona onompa Mathidiso Chabalala. Sasahlala eFreystad. Kusuka kwethu eFreystad ngiyabona ila kwadukelana imikhondo yonke ukuthi angasakhona ukusithola ukuthi sikuphi. Buyathi ngabo 1990 ubaba wabhalela umama incwadi ukuthi uyangifuna. Umama wabe soyandlula emhlabeni emva kokuthola le ncwadi angakalulami. Kwaba ukudukelana kwami nobaba. Akukho engikufunayo kuye. Ngifuna nje ukuthi sidebane siphana uthando. Seside lesikhathi sagcinana nobaba. Ngazama ukubhala, ngakufonela nasekhwezini kulaba ehlobo ezidubekelene, ngamemezela khona kazange avele. Umuntu bakadlala indima ukuba ubaba empilweni yami ngokumkhulu. Ahlanganisane nogogo ngokuthi bangithatha ngakhulela kubo. Njengoba mama wayesebenza la eGoli. Babengenzela yonke into. Kodwa kwafika isikhathi la nami ngibona ukuthi ngibathula umthwalo nami ungcono ngifuna amatoho ngizifaka isikolo. Sengizifaka mina isikolo ngithe bangasangifaki. Kodwa ke wona umkhulu ngothando lwakhe lelo ayenalo. Yathi mangiqeda isikolo ngithathwa ngifaka emsebenzini. Ubaba kwakumuntu onothando kimi. Wayekhona ukungiqela kumathi ngicela umntana amazo ngivakashela bengimvakashela. Ngokuthi nasemaplazini la bengihlala khona. Bageza eza ngithengela impahla ekugcineni kwami ugcinana naye wayengithengela ibhayisikili. Ukukhombisa ukuthi kwakubaba onethando emntaneni lakhe, kwakubaba ofisa konke ukuthi angangenzela. Kodwa inhloso nje into embi eyenzekile ukuthi akazange ayenze ngendlela eright. Wangithiwa ngiqela kuma wathi ucela ngizomvakashela. Yena wangithatha ngisimekise Natal ngaphandle kwemvumo yakhe nomama. Yathi umama sakambuza ukuthi umntwana uphi? Wathi hayi, umntwana usekhaya eNatal, kanjani singavumelananga? Wathi hayi ke umntwana nami sengimthethe soyikhulele ekhaya. Uma umaza ahamba aye kuma wakhe, akhale kuma wakhe, batshela abelungu bami bathatha babamukise police station. Yila ubaba walandwa amaphoyisa ukuthi angibuyise. Ukuthi ngihambe ngiyomfuna ubaba kungenxa ukuthi ngiyathanda ukuthi ngenze ubuhlobo naye. Ngiyathanda ukuthi ngazi imvelaphi yami. Angisena mama, anginamalume, anginabanimi ngedwa. Manje lento yangihlupha ukuthi naye abantwana bami bazi namasiko wakangithi. Ukuthi kusasa lezi zinto zingabahluphi. Njengoba mina ubaba ngithathwa ngimukisa khona eNatal kwangithi.
manje sengiba nokuba namaphupho wabantu bakangidi ngokuthi ngicabanga ukuthi umntana momthetho wamukisa wawumbika ekhaya kuyothola ukuthi mhlawumbe laba kubike khona masaba ngasakuboni sabahlupha wena mntwana ukuthi kungani ungaseze ekhaya. Sisuka endaweni yaseHammanskraal eGauteng nobaba uVelaphi silibhekise eGreytown KwaZulu-Natal lapho sithole khona umkhondo ngomndeni kababa wakhe. Njengoba sengisukile ngiyofuna ubaba kule ndlela esesihambile into engiyifisa kakhulu ukuthi ngimthole sikhona ukwakha ubuhlobo obusha sicale lempilo le esasiyiphila ngasikhathi asekhona empilweni yami. Njengendodana mawukhulela ngaphansi kwababa akuphe imiyalo yakhe whatever ukuthi sokhule songakanani ngiyayidinga leyo phathi yakhe. Ngiyomukela ngasiphi isimo akuso ngimthanda lo kanjalo. Mina njengomzali manje ngithanda ukuthi ingane zami zikhule zilithole uthando lwami zilithole uthando lwama wabo. Into engiyifisa nasebantwaneni bami into engihlala ngibatshela ngithi ngifuna nizwe umfutho wezandla zami. Ngifuna nginenzele yonke into engifisa ukunenzela yona. Angifuni nikhule ngendlela engikhule ngayo. Sanibonani. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Sikhona. Yeah. Mina nguVelaphi wakaShabalala. Ngifuna ubaba uPhinias Ngidi. Hayi khona la kwangithi. Okay, ngiyambona ubaba uPhinias Ngidi. Nakubunga kumbone njengamanje kodwa ke lo khuluma naye uba mncane. Ubaba omncane. Shothi umfowethu mina. Okay. Bengifuna ukwazi ukuthi ubaba njengoba kwangithatha wangiletha la ekhaya. Mhlawumbe nisangikhumbula or hayi. Mina ngiyakwazi. Ngiyabona. So vele washesha wacacisa. Hayi. Ngiyabonga mawungazi. Ngake sithi ukuhlala lapha kancane. Cela umnye silethele itulo. Ngiyezwa baba omncane. Ya ndoda hayi. Yakhumbula ngalolu suku. Kodwa wakwafika ngalo. Lolu suku wakwafika ngalo. Ngomunye wayekhona. Omunye wayekhona. Ya. Mina ngomunye wakhona. Nabe senanyamela inyama nisangifuna. Hey. Ngokuphelele ngiyakwazi. Kusho ukuthi ukuphelele kwana ngiyakwazi kodwa nama ngingakwazi kangaka ngokuthi ngangisesemncane. Ya. Hayi ndoda lami. Nami ngokwami ngangisesemncane. Kodwa ngase ngihlakaniphile kuthini. Ngakuyakhumbula ufika. Fika nawo futhi wafika kwaba kanye. Ma ubaba yena makasho ukuthi wayehlaleni isikhathi eside kangaka. Angangifuni athulile athe cwa.
Sawubona. Yebo, Njani? Ngikhona. Khona. Uyena umkamfowethu lo. Oh. Wena umama kuwena. Oh mama ke. Hawu ngiyabonga umazi uma. Ngazi yena usangazi na. Empeleni mina angikaze ngikwazi. Awukazi ngazi. Awukazi ngibona. Oh. Mhlambe kodwa umama wake wezwa ukuthi khona umuntu ingane umfowethu anayo. Yebo, bengazi ukuthi khona. Kodwa kusho ukuthi ngesikhathi mina ngifike eGoli. Ngafika nje ngiyabona mhlawumbe base behlukene ngecabanga. Yebo. Ngoba ngikaze mina ngimazi. Awukazi ngazi. Cha. Ngiyabonga njengomama shathu baba wabika ukuthi unengane. Yebo washo kodwa. Ngiyazi ngisho igama impela ukuthi wayathi uvilaphi. Unengane ukuthi uma wakhe wahamba akamazi akazi nakubo. Angithi kwakuhlanganwe lapha emakhishini. Mase bexabana kusho ukuthi wahamba nengane yakhe. Tingithi nje mhlambe ezinye izinto baba nawe angafuna ukuzigonyulula zonke. Yebo. Ngokuthi ubaba wayeze Freestata leka mkhulu la bengihlala khona beza noma. Mangikhumbula kahle mangigcina la kubo 72 makagcina ukugcina kumbona. Wayeza ngithengele nebhayisikili. Mangazi ke ukusukeni kwakuthema plazeni mhlambe labasuka badukelana noma ngazi. Badukelana. Ngesikhathi ufika wafika nomfowethu. Yebo. Kudala sasingakakhi la. Wafika naye kuphethe nje kanje. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ola uyakufoyeza ngokuhlanganisela ufoyeza ngikho. Wasethi vele nangu ugogo. Awugika gogo wegogo ugijima haku ugogo wakho lo. Yabo uyahlala leso sithombe. Okay. Kangangoba nje nami sesikhona lana. Khona isikhathi engangabuza ukuthi hawo. Usaphila nje uvela. Bathi yena uyaphila kodwa manje kwaba ngathi khona ngasazi kahle ukuthi ukuphi kanjani. Kodwa ke 92 ubaba wabhala incwadi. Wayinikeza abomza wamama babesebenza eGoli. Yena ngaleso sikhathi bathi ukade indlu omlungu eRandburg. Uma wayifunda. Kwakuthi umama ngasikhathi uyagula uphathekile. Uma wathi vele mntanami mangiphola ufuna ukumukisa kubabakho uyakufuna ubhale incwadi ukuthi uyakufuna. Wathi kodwa ngicela ungangibuza ukuthi yini eyasihlukanisa thina leyo ayifuna wena ifuna thina abadala. Wathi noma ungenzeka ukuthi ngindlule emhlabeni afike cela ungambuzi imibuzo eminingi ukuthi wayakuhlukana nami. Wena ummukele. Hey. Hayi. Cha mina Velaphi njengathi kafushana. Ngeneliseka ikho ukuthi ngikhuluma nalo Velaphi engimaziyo. Futhi wena uvele kwayisimangaliso kumina. Engane zakhe ayitholile kumama wakwakhe. Hayi wena uvele wafana kakhulu naye. Yebo. Manje ngingazi ukuthi baba yena umzamo waye uthatha ukuthi angifune oranjani sengiyezwa kuma. Cha impela ngasho ukuthi akakaze azame imizamo. Wasuka ngena na ushukela. Nje bena lokho nje. Ngoba lokho abuye eGoli wahlala la ekhakazi nje avakashe nje ukuvakasha. Bengumuntu engasaphili. Sonke lesikhathi ngikhulisa omkhulu nogogo. Kodwa ubaba yena ngangiswela leyo pain kaBaba yayiswelakala namanje njengabantwana bami banokungibuza. Baba ingani thina sazi bakhabo mama bakini baphi? Ubaba wakho ubani? Ngisho isibongo akabani? Uhlala lapha angazi. Ngisho kwesinye isikhathi umzali nje mekhona ngisho ngabe kuthiwa kanalutho lokwenzani kodwa nje lokho kwenza bakhona kwakhe kubalulekile ubontayi ubethanda ukwenza lokho kodwa kusho ukuthi ngamandla nawo akabanga nawo. Kwanzima nyama ke.
Cha Hlomoka. Ngicela usixolele nami ngifake. Iqhubeka impilo. Manje ngabe yena kahle kahle usaphila or akasekho? Ngingathi njengoba mhlawumbe ucishe umbona umama uqoka wakhe. Ngiyambona. Into eyenzeke ngoDisemba. ngoDisemba. Cisho. Ja? Cisho nabonani phela ngoDisemba nje. Besikade simthuma. Ha. Yaba buhlungu ngokuthi manisho njalo. Yeah. ngoDisemba. Lesikhathi umntana wami yena lo ngithi uyahlupheka manje. Uhlushwa idlozi. Wathi baba ngiphuphe bakakhumbul'ekhaya bathi asiphangise sifike kini ubaba uyagula. Sure. Kanti ke kuzoba emva kwesikhathi. Hey. Kodwa ngithi kuwe mangithi ncisi. Kuloko kwenzakele. Kimi kuyohlala kwisilonda ngokuthi kuningi imibuzo okufuze ngiyibuze yena. Okufuza ayiphendule. Mina ngeke ngisakhona ukuyiphendula. Yebo. Hayi. Asixole Hlomoka. Kona impeleni mangase nje kafushane ubaba wakho ube nabantwana abahlanu kumama. Abanye abasekho na. Kodwa basekhona abanye abakhona. Bakhona. Ngicela ukuba bona. Hayi. Impela. Angibamisa. The biggest surprise ukuthi ngifike ngathola ukuthi bayangimukela, but the second surprise and ephinde yababuhlungu ukuthi ubaba ngithole angasekho. Ayicolisile inhliziyo yami noma kuukuthi isilonda siyothatha isikhathi ukuthi siphole. Kodwa ngiqolile yonke into ngiyayimukela. Ibona abafweni laba nodadewenu abakhona ngamhlanje. Abakhona okay. Ngijabulele ukukwazi. Uzweni lo. Uzweni. Uzweni egama. Uzweni. Okay. Uzweni banzi. Uzweni banzi. Ayibona njani? Khona. Ngijabulele ukuna. Uphumla. Uphumla. Okay. Nami ngijabulele ukuna. Kodwa ucishe ufana naye. Khona lento ukuthi hayi wasekhaya. Hayi impela nami angibuza nje. Ngaba surprised ukuthi senginomfowethu engimthole akhona esesizoncedisana. Ngingazi ukuthi ngakumfowethu lento engiyishoyo uyayimukela kanjani. Emfowethu ngikumukela ngenhliziyo yami yonke. Ukuthi nje isekhaya lana noma ngabe yini akukho nje mfowethu ongeke wenzelwe khona. Siyozama ngamandla onke ukuthi kwenzeke ukuthi. Ngiyabonga mfowethu. Awona lezandla ngapha zibambene ngakhona. Cela sihlale zinje. Okay. Esinye singavula esinye. Ngokuthi masingavula, mangasivula uyowa. Nawe mangavula nami uyowa. Sibambane kanjani. No sis, phela mina angithi ngedwa. Ngikhala ngithi eish. Ubhlungu kuba wedwa ukukhola uzokhalela khona. Ngizizwa ngithokoze kakhulu ukubona indodana kamfowethu oyindodana nami kimi. Ngiyakhola futhi ukuthi kusukela manje sizobambisana ukona konke empilweni yakhe nafisa ukuqonda nathi siwazi umndeni wakhe le ukhona. Isifundo sesifundile ngalokho okwenzekile ukuba umntwana wakho ungamshiyi, ungamlahli. Siyabonga nathi. Uyeke. Zoza sivakasha sizolala sikhotha amadlozi namanje thingithi nje ngizosala ngizohamba kusasa. Nakuba ubaba uvelaphi ethola ubaba wakhe engasekho emhlabeni, okuhle ukuthi ukwazile ukutholana nomndeni wakhe, kanti siyathemba ukuthi lokhu kuzolivala leligebe elikhulu abenalo empilweni yakhe. Sifisela konke okuhle. Endabeni ethemfushane kwabalahlekile kusihlwa sihlangana noMoses Adams waseDavidton ocela ukufuniswa umndeni wakhe.
Igama lami nguMaskedi wakalithulo. Ngisebenza e-Daveyton Society for the Aged as a volunteer social worker. Sabhalela eKhumbul'ekhaya ngoba sinomkhulu wethu uMoses Adams ofuna ukuhlanganiswa nomndeni wakhe. Uma esitshela uyasitshela ukuthi unonkosikazi, unezingane ezimbili. Ingane yakhe ewumfana igama layo uDick, eyentombazana uRose. So uthi umkhulu ekhaya kuse Warrington. Uthi makasitshela indaba yakhe ukuthi wayesebenza kunkontilaki, wayesebenza ezumakhi lapho, then wase uyalimala lapho. Umelimala mabekhipha esibhedlela kwathola ukuthi akasakhumbuli ukuthi ungubani nokuthi uvelaphi, wase sekafika kanjalo la ekhaya. Mr Adams uneminyaka ewu67. Okubaleka kakhulu ukuthi ukhumbula umndeni wakhe ngendlela emangalisayo. Esikhathini esiningi uyajabula maka nabanye abantu khona la ekhaya, kodwa ngesinye isikhathi siye simbone sehlele yedwa, okukhombisa khona ukuthi ukhumbula umndeni wakhe ngendlela emangalisayo. My mother name is Flory Adams. And then what was the name of your construction company that you used to work for? Rob Ferreira. Ferreira. Yeah. Esikhathini samanje bengizocela kuwo wonke umuntu ombonayo omkhulu njengoba avela kumabona kude. Siyacela kakhulu ukuthi abambonayo baxhumane neKhumbul'ekhaya ukuze azoxhumana nomndeni wakhe. Singajabula kakhulu. Sinesicelo futhi sinabantu abadala esihlala nababanye ababili nabo asiwazi umndeni wabo ukuthi ukuphi. Sinomnumzane uThomas Umphahlele sihlala naye la ekhaya. Besicela makungaba khona owomndeni noma umuntu omaziyo umnumzane Umphahlele ukuthi axhumane nathi ukuze simhlanganise nabomndeni wakhe. Then sinogogo uEunice Mazibuko. Ugogo uEunice Mazibuko naye asiwazi umndeni wakhe. Samthola estradini ukuze azohlala la ekhaya. So besingacela kakhulu abantu abamaziyo noma abebahlala ngala umndeni wakhe ungakhona baxhumane nathi ukuze sikhone ukumxhumanisa nomndeni wakhe. Uma ungaba nolwazi ngomndeni kaMoses Adams, sithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa-ke mbukela ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale kuFacebook kanye kuTwitter. Kanti kuTwitter uvela uthi nje @Khumbul'ekhaya S1. Mbukelo mothandekayo sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Khumbul'ekhaya, my name is Gladys Matlala and I am the 34-year-old daughter of Kanyane Matlala. Please help me find my uncle Ntakheng Mperekana Mahlase, who has been missing for 38 years. His parents are Ditomo Ramohosho Mahlase from Khamarishana in Limpopo. He left in 1980 to look for a job in Benoni and Pretoria. His siblings are Mukhohlwe, Mokangwe, Mpase, Albertina, Lituba, Madibilisi, Matumechana, and Mohoro Mahlase. We heard that he is still alive and is either in Brits or Kronstadt. We will be very happy if you can help us find him. Yours faithfully, Gladys Matlala. Mbukele uma ungaba nosizo ekutholeni uNtakheng Mperekana Mahlase, sithumele ifax ku-086 511 7440 noma sithumele email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ukaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109.
uLifuqaba wasezamdela uzibiza ngesibongo okungesona sakhe njengoba nakhu engabazi abazali bakhe futhi akhuliswa omunye umndeni. Angaba nayo yini inhlanhla yokugcina elitholile iqiniso ngozalo lwakhe? Asizibonele mbukeli. Bizo la ka ke Lifuqaba ke na le 37 years this year ke ngoletse Khumbul'ekhaya because batla o thuswa gore ke fumane batswadi ba ka ke tsietso Elizabeth Mutsiya le Polos Mdletshe bona a kusuba bone in my lifetime and hona jwale ke dula mo Zamdela so mara sport and ke mo ke holetseng teng a ke jwetswa ko ha qaba mo ke holetseng teng o rutlile jwang ke sale mono ke jwetswe hore mme wa ka ona a hlokaletswe ke mme wa hae ko Forisberg Mashayeng and then ko msebetsing Fanabel mo ana sebetsa teng una sina hore a ka sala le nna di kitchening because maghowa kana kuna sokwana le bobana ntse ba lla bo ma di kitchening and then ke mo a ileng a nka initiative ya hore because asa sina batswadi ansia ha bo chumi ya hae ha Qaba chumi ya ene le Osman Qaba hore ke tsebe hore ha ke wa Qaba o nona le conflict between nna le last born ya ntate Qaba. Conflict in raised ke the fact ya hore always this guy onana lo ngopotsa hore ha se heso mona and then kopola 1997 ko botsa Msadimolo why this guy in arata hore mona na se heso ke habo Msadimolo ka njwetsa hore ke ska tlo mo botsa no sonso mfuto because one fact ko re ngabe ke shwele and ha batlulu hutla ntse ke mo botsa ka mme wa hae neke motho ana tswa di position 1 ko sekolong but since 1997 performance ya ga ya drop to the down low so no dinana ke batla o tseba the actual fact ya hore nna ke manga actually yeah identity heritage how to get heritage day but ke bomtaung ke bomkwena ba ke ntse sekwena nna ke wela ho gae I don't know where say abaneng baka because I know ba phata conflict ena le go rinkere ke holetse yona kapa ke ka ga yona ke shota motho ka buang le yena or ke khone ho ntsha this enga e ho nna yin I need to manage it in order or life ya ka ibe right. ISasolburg neSibukeng zihlukaniswe ibanga elithi alibe isigamu sehora nakuba iSasolburg ise-Free State kanti iSibukeng yona ise-Gauteng okuyilapho uLifu ephoqeleke khona ukuyothola kabanzi ngomndeni wakhe. Sihlala nathi mbukeli sizibonele isiphetho salendaba. Ya hona tjenana ska hare le tseleng o ntse re ke thuso ho batlana le batswadi ba kae ke ne ke le never sepele but no tjenana ke relaxite ke ready for anything e lo e tla encounter akame ke batlang ke hore ke fumane I1 wa batswadi ba ka la ka sa batho le bona at least a relative ya Kozo Telegai Kena Lifuqaba ntse ke tsamaya ke batlana le batswadi ba ka Polos Mdletshe le Elizabeth Mutsiya Tsietso ya hona le batho e ke dutseng le bona but I not sure e re kene pele ka tlong go rona hona le somebody e wele re aka ba tseba na okay shabo bua Delega pa. Delega. Mnati. Ke nna Lifuqaba. Ke tsamaya ntse ke batlana le batswadi ba ka Tsietso Elizabeth Mutsiya le Polos Mdletshe. Polos Mdletshe
le tsietso ba dula nna ke batsebe a ne ke jwetsa ho thwene ba sebetsa Fana Bailey ka di early 1980s jana o ka di metulo tse tharo ka mo ke toketa mshana ntho matla Paulus Mdletshe right early 90s from 70s sibita Fana no how le ka kopana le Lizzy never relate to that ever to yeah but now holaita hala hore kana go nga ke tshisa ke mthola lesi and since then ya bonya mitsi so tamaing wa hai na I didn't know hore ke moimana ka pa ho itsahala jwa mara ke le ka zama matla ka baka ya mana sebetsa ding ba ra khona tswile tsamaile yabo ka lo botsa tshumi ya hai le yona ra tsamaile mabane mantsi mara ha bua ya ka batho ba qaba nane ba njwetsa ka 2005 ne ba njwetsitse hore o no tseba hore mwa ka ona le ngwana ene o no sanghana no hai jwa le jam Osman Dwa wa mtsebe qaba ba mitsa fake ako negative me how to be honest okay yeah but lega try remember ke kopange ge he yabo ke lo tseba mo dulanti so abantu jare ntatwa o tla mpola ka matso okay so nna motho ne ke motse sho la ka hlamo ke mo wa tla o nitela ba ka hlaba le tintaka wa ya ina ke motse ba for sure and why ta hala ha re ke o tsamai ba di karona le letsatsi la hlaka lo ya ha hlaka tsa le nna ne ke le siyo a thola ga di ya ke ne ke dula le yo jwale wena Lizzy ara ntse ke le ka soso babo ibile ke na le ngwana moshanyana o na le ngwana moshanyana jwale mo sietse babo ya ba ntho tse jwa yana hana ndwetse babo so ya ba ho felletse mo so lo tla matela ka so le lefo so go bana kana go ne re sena di phone wa phone ne di se mo motho ke ntho tse fitla mona jwa babo so ke ntho ila itsahala babo ho na le botsotsi bo batho bana ba qaba ba ntlelang ka bo ba tlelang ka bo babo because nna ke laba gare ha be ngwana o soso ke king a sa tla le ngwana hobane soso la se ho le ka soso la se a se ho babo wa ya sa tla le ngwana jwale ki ya se ke ithola o Khumbul'ekhaya ke normal jwale mo se ntho jwale ki ntse tswela pele babo it's why ke khonna go respond ra motho le mmatla ke nne because ha ke batle motho o shwele lte babo re no ke ya batla ntate ha ke motho le ke ya batla mme ha ke motho babo okay ya le ntho ne tlo batha ngwana motho ana tsontse a tlo arabela ntho ayo babo so nka bo thola itse yena ibe ke hona tsena hona potso tse nka go tsantso wena o tshore le na le dikarabo ke sa tlo di fumana babo dikarabo di huye jwale ke yena ya nyametse babo but let's hope hore ka modimo le yena re tla mothola ke a tshepa babo ha re bile tshepo ya so ha re se re mothotse re tla thola karabo e nngwe le e nngwe re batla ya potso re nang le yone babo hobane a kutlwisisi a tseba hore ke dula kae a lo sia haqa a ba lo sia chominya ha mara ke yona ntho e kwatisang nna ke dula kae jwale ke ipotsa hore manto ha re o no ntse ba ibile o no sanghana yena o na o tsebella o na ntsebella kae no ene ntho ke sa utlwisising ke hore lebitso le la lefu le tswa ka le tswa ka ke lefu la ma o tshore ke lefu la ma le ndada mono patuwa bo so na ba be ya mo
ai ke lo bokane maikutlo e hle hore ke be ke re ke ba ngolle ne ke batla hore maikutlo a se ka hlola loboka 2005 2006 ne ke zula fana beili ka dibaesekele o se mantsi buke ke batlana le lona mara mona na hona le botsotsi ke sa kgoneng ho utlwisisa hore baneng botlamea ho etsahala mara decision e ke nkileng ya hore ke nke bohato bo le hore ka jeno be re dutse tje ke nagana hore ke decision e rege ya la se for nna mara bana ba ka ke priority number 1 no nna le wena ha re tse hore ke tla o tshwara ke lo kopana le yena ke mando ke mando and then ke bushane le yena ke utlwe hore na hantle yena ke mang ke fihla lo a matsong a hae ska le yena ha na ntseba ha mme wa ka qeta ho nsia habo a ska ntlisa hobane o na o tseba hobane o na ehlile a ka khotsofala and ho ya kwanana ke a bona hore ha ke sa ba hantle ke nana ke tla kenya maponesa ka hare batho ba ne ba tla dintsha kaofela tse le hore ba di hatile le hore ke fihle jwang ho bona ke a bona ke morita o ke ha sa nthabisitse hohang ne ke le kwatetse le lesiyo ke sa tsebe hore ke le kwatetse for eng mara no tinana ke understand okay a o hlokahale hore ke le kwatele wa explain hore ha o tsebe ha o sa tsebe ha ona hore ke tlo etsa ho tsebe ke teng nka ba utlwisitse ho nna ba o sia ho nna wabo ka 1997 ke bana le bothata le last born ya go hae ha ke confronta mme ke mbotsa ke re why motho nana ha ke mconfronta bothateng bo ba ka le yena ambetsa ka mpa manje tsore mona ha se heso mosadi molo maqaba ke hanjwetsa hore nka be ke shwele ke ska mmotsa no sonsuyo hobane nka be ke shwele ne ke le 14 15 years kana go but ntho a itlowele no hlohonyaka ho tsore me wa usile mo ukule ke kudiswa ke eng ke qeta ho hlaya because ke hlaile ka September 82 ba re ba mqetetse ka November bona 82 the same year o tshore hana nqetela ne ke na le kgoditse pedi ene ha ba mqetela ba re ne le motho a bona ala e ka o tswa o lolwana motho a tswang lolwana o sia ngwana metseng wa tsamaya impa ba habo ba le teng manes a ke no botla ka majwe ntate next ke thabetsa re kopane ko wena Paulos Mdleje exactly bitso la wa la Sotho Mtlalendo mo tshore bane ba ntlela ka story ha ba re Mtlalendo ko mong wa bo malume ba Mtlalendo ke le bitso la ka le pasenta la ka it's my name ihle ba ntlela ka story bane ke tseba Mtlalendo le opa le bona bo malume bana na ke bo mangwane Jane le Mapuli no a kana na ntate ha kena mathata tse jwale ntate ha re te ke kopane le mosadi ke thole dintle ha kana na re o musukela maponesa tsebe o ntsha dintlha kaofela ke be se ke tswa ho yena ntate wabo then re bona rena re ya pele re ya jwa hobane nna hona tjinana mathata ka ngotla ka mkhwa ngotla ha ke sa utlwa bohloko ha o sana bohloko bo bong ho hola ka o feta hona tje ko tsofala mara le loko laka ha le ntlatlame ya hore le tlo thunthetswa ke le goele la mo nna ke tswang teng ke nna ke wa mela mshana dad jwale ka mhle amnadi mhle ka ba ka fitla ngoma ke ngomane ke mshika ke msindazi umfuyi wamatshe abanye befuya inkomo umfusi kamawewe wasiyisayini le yebo yale buba akana kule buile tata ke thabetse o kopana le wena le ka utlwa bohlokwa ke mmona ha ke utlwa di bitso la ka TV ngwana o teng wa mbatla and so nna ha ke aware ka ye so nteng go tla mhloko gore o mosile ho ba ditšhaba mara a tseba mo ka mosianteng family ya hae mo ilente so ene go tla bohloko do fititsisa bana nka ba bunyane a motlisitse okay nna ha nthole ke mosebetsing a mosia o gaitse di aga ne ke dula le yo wabo nka ba bile molemo a ho lizi tsietso mosia mo lente ke kopa o itlhaise o bane ngwana o teng wa o batla nna o nthotse jale ka ntatae
jwale ho setse wena so ke kopa o itlhaise le wena ngwana a kgone ho tseba a kgone ho hola le a tseba batswadi ba hae ka bobedi mona nna hantle ha re tsena ta ke matatiele ya lapho nka ba ba sele khona se matatiele mangpela ya so thina kahle singamahlubi haya mahlubi ya taba ya gore ntate wa ka o ne a sa tsebe ka onna ka nna o tloa bonyaneng the way ke thotseng information ka teng le yona is not cool but ntho e ke e ratang ke ya gore ha ne nix so ho tloa ona tjenana e se le ho nna le yena gore ho verifya whatever situation e nna le yena re itholang re le ka ho yona ho verify re tsebe bonnete re tlameha hore re etse jwang sentse ke na le di-plan hore okay hore nnete e hlahelle ke tlo etsa jwang nna personally but ha kanana ke kgotsofetse because ha ona ntho e a hanneng and the information e ne ke fuwe le yona e ne super straight kwano Everton le yena ntate a hlalosa hore o na dula le kgaitsedi a hae ska ha ke thotse information so thotse pedi di batla di mfa hope ya hore ha ka lahleya ke tlile hantle nnete fela go thabetse ba bona tabi ya man ithada mfethu re tsetse go fitile ke lapeng mona a re qetile mona kana re qalanga ke Ukutholana nobaba wakhe omzalayo kumnika ithuba elisha ulifu lokuzazi ukuthi ungubani nokuthi ubuyaphi kanti siyathemba ukuthi lokhu kuzoba isinyathelo sokuqala ekupholiseni amanxeba asempilweni yakhe. Nawe ungaba sethubeni lokuhlangana nalowo wakini owandukela kudala uma nje ungabhala indaba yakho phansi uthumele ngefax ku-086 511 7440 futhi ungasithumela ne-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi uthumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Esithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngoNombuso Cynthia Rabuti osesithombeni waseThoyando ocela ukufuniswa ubaba wakhe angamazi uPhilip Fikile Mbidlana wasesigodphola eSoweto. Kanti noThulane Patrick Ngidi wasesibukeng naye ucela ukufuniswa ubaba wakhe osesithombeni uAaron Bonkosi Ngidi odume ngotata. Umaniki Wilson Zonke osesithombeni waseWinterfeld ucela ukufuniswa umndeni wakhe waseSomerset East amagama alabo abafunayo ngo Makwedini, Nzimeni, noMatatatsi, Gideon, noBhutakhe Zonke. Kanti Jeremiah Rontoki Mello waseMuhlakeng ufuna umndeni kababa wakhe osesithombeni uBizene Kitsile ozalwa noGawupalelwi James Sikonopo Kitsile eMahikeng. uBusman Solomon Rakhalakane waseSoshanguve ucela ukufuniswa ubaba wakhe osesithombeni uPete Mdluli wasePiet Retief ozalwa noBhili Mdluli. Kanti noLerato Mutabo waseFree State ufuna ubaba wakhe osesithombeni uLebu Jafta owanyamalala ngo-2000 kuzokala sengathi useMpumalanga Province. Umndeni wakwaMayile eTweefontein ucela ukufuniswa lona osesithombeni uThabitha Dorcas Mayile owanyamalala ngo-2014 akwaziwa ukuthi washonaphi. Kanti uSifiso Nicholas Chonco wase-Escort ufuna ubaba wakhe osesithombeni uMvoni Mbekeni Nzama owanyamalala ngo-1981 eya eGoli eyofuna umsebenzi. Bese kuthi uKinelwe Mlandu osesithombeni waseBloemfontein afune umalume wakhe uFine Lihlohonolo Mpedi owanyamalala kudala eyofuna umsebenzi eCape Town. Lapha esithombeni sinokini Shange owanyamalala ngo-1994 ufuna umama wakhe uMiriam Dosha Masheleza Hlophe noma Shange wasezingolweni. Uphindile Nkambule osesithombeni ufuna ubaba wakhe angamazi uNonkamfela Nkosi wasengoje owayesebenza eRobertsham. uNomayazi Nombulelo Ntengane noma Tyhokolo waseSterkspruit ufuna indodana yakhe esesithombeni uSivuyile Godlo eyanyamalala ngo-2008. Kanti lapha esithombeni sinosibongile Hlengiwe Magagula ocela ukufuniswa ubaba wakhe uRichard Ntubula Magagula waseSwazini agcinana naye ngo-1991 ukhonjwa ngapha
ngase-Witbank. Kuthi no-Armando Nkanyane wase-Fine Town naye afuna ubaba wakhe uNuru Nkanyane wase-Mozambique owanyamalala ngo-1991. Mbukelo omothandekayo sivala ngo-Nophumzile Ruth Ludidi waseQumbu ocela ukufunisa indodakazi yakhe esesithombeni uNomso Ludidi yanyamalala ngo-2013 ukhonjwa ngapha ngaseTsolo. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Because of le basi le ne sentle sentle o ganne go tla mo. Basi na le enga ngata self le nna ke gotse ka yone enga e. Hinkwawo nkarhi ni ri ku rileni ni tivutisa swa kasi u kwini na u yo fa kumbe wa hanya kumbe njhani ni nga swi tivi mina. Ku na swin'wanyana swa a swi olovi ku ni nga ku byela n'wananga swa tikanyana n'wana swi tika swinene. Asethembe mbukela ukuthi ulithokozele uhlelo lwethu lakusihla lapho sibone khona izihlobo ziphinda futhi zihlangana emva kwesikhathi eside. Size siphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapho ku-SABC1 ilale kahle. Yobona abangani ezidukelene abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa